namukela kambe ka Master Xitsonga analyst Chanel hayi namuntu of course ta hi khela like Gagash loyi nga ta hi khengu linka vele vele na Hagiazo. Even then from there hey ta hi khela vele vele ka beef film stock yi kona vele vele between Dr. Stole and Ben Mayengani, and somehow this time around na tsinya vanhu ita katso kwara na hele ku ti katseni man ai so previous mi nga mi swona vele vele hi updating like hi komisa Gagash of course a ri karhi in overall a rhuka na vudyela bya yena in overall yona mhaka leyiwa. However, a swi teka more than 2 hours Gagash a nga responding to that matter. A ni vele mi xona ku postile in overall a ri karhi a rhuka na vudyela bya yena in overall and stuff like that. Laha of course analysis la a yi yisiwa ngopfu ka Hagiazo because i munhu loyi a nga duma swinene ku hi side ra Gagash and vudyela bya ku hi switoko hi byo byi nga henhla ngopfu byi nga duma and stuff like that. Yona mhaka leyi so Gagash of course ivi a respond as you can see da nga fika responda hi nhlamba as you can see kwalano i fika a tsala ku humesani mfundhisi wa mina ka ma-toilet ya n'wina ma kha rhoketela as you can see kwalano yona mhaka leyiwa of which it does not make any sense. It does not make any sense ku va Gagash a fika a rhoketela vanhu la because loyi khe hi languta his own post loyi khe hi langutisa in overall a kha kombisa ku i karhele ku themendela vudyela bya ye bya sweswi and then vo Hagiazo va wela kwala a hi endleni previous video if mi nga se vona mi nga yi vona hi swona leswi nga fika swi endlisa swona and vanhu van accuse ku a nga khavula na Hagiazo laha in overall loko ri hi fike hi languta e post i va khavula na vo Hagiazo because i vanhu lava ka nkarhi wo swi nga na vudyela na vona yona mhaka leyi so ku ndwa ka hina Master 2 a swi very clear ku hi comment ya Gagash la ku xaveleni ka vudyela le ka Hagiazo la if not swo ka a faka a nga yi tsalanga ku xaveleni ka vudyela le ku a nga tsemiwa le after ku a be nhlamba man so a redzi kumbexana lo dakwa Gagash a ni tivi mara post loko hi langutisa hambi Gagash wo ndla na hini a vula vudyela bya hinkwabyo lebyi nga kona currently a rhoketela vona in overall ka ti-post leti nga fika ti tsala la na vo Hagiazo obvious va vona kwala hi ku i vanhu lava a endla vudyela na vona ka nkarhi wa sweswi so a redzi a hi tivi swi ya fika njhani ka Hagiazo mara leswi yi nga pasta maybe yi ta swi overlooka we never know but of course in overall hayi Gagash o ku xaveleni ka vudyela swi clear sweswi mhaka leyi nga clear swinene yaleyo so a ni tivi if himpela se i loko i xaveleni ka vudyela hala ka Hagiazo what was the main reason yo va a fika a tsala this post a ri karhi a rhuketela vudyela bya bya sweswi a kha kombisa ku yena nga themendeli matoto and stuff like that i karhele i lava i vudyela bya xilungu se manjeni hayi swa just blantana whatever a hi ntina hi leswo and then vele se hi ndza vele ya ka beef ya vo Dr. Stole hayi suka kusuka because ka sungula of course Dr. Stole fika hi vona yi fika yi tsala this post 10 September la yi nga sungula yi vekela xigono lexi ngo i xigono a cartoon ya ximpopani lexi representaku Ben Mayengani the president that is stock ya ku loyi ka boxing so hi fika hi vona Dr. Stole of course yi fika yi tsala yi ku loko u tlela u lorha maseve wa wena a biwa a ti tivela ka boxing swi vula yini okay implying ku ri hi sayiti ra Dr. Stole swi loko yi voni na ku Ben Mayengani hayi ya boha gomawa ya boha knock out in other ways and even prior to this I vekela a certain post that no one nga yi vekelangi ntwi na ku yi nga fika yi ni vekela ti-issues la ka YouTube laha hi mhaka graphic nature of it and se ni nga yi vekelangi but yi ngo va that deep and stuff like that leyi yi nga hambani mhaka na murhangaphandla va yi bini ximpopani xexi nga ku a sweswi a xi hundla va yi namurile so a kona swi le ku tshembisini ku lula ntiyiso even previously hi update na swi le ku tshembisini ku murhangaphandla yi ya ku lungheni le ka boxing match ku lula ntiyiso a yi ready I read at all and stuff like that so in overall Dr. Stole yi komba yena a confidence ya le henhla swinene because ku na hi comment ni nga fika ni yi vona la ndzeni la yi nga fika yi responda yi ku xiname swa boha swo va na ti-Facebook to tala mi kuma ku hala kun'we swa huma hala kun'we swi nga humi
so swi loko ni fike ni tlhela ka leyi n'wana Facebook ya fake ni kota ku vona leswi ni swi lavaka ya huma swo ku yo ya nyana edepi nyana ya ku na comment yi nga fika yi tsaliwa hi Nicholas kwalawa lawa nga fika kombisa ku lembe leri mi kwate ngopfu ne kumbe hi ku a nge jumeli ku fana na leswi a nga juma kunene okay Dr. Story fike komisa ku ni ready ngopfu and stuff like that so swi tikomba yi ta ku humeseni na yo Dr. Story phela yi ready if you're ready a nyimpini swo ku you have something swo ku yi nga yi kha yi ta ku humesa something na yona Dr. Story xa beef so murangaphanḓa a yi responda na ni tiku yi twa yi boha ngopfu na tipost leti mbirhi leti a yi nga responda loko ni cheka leyin'we a yi nga se responda mara kona hala va yi namurile la xa hlekisa xipopani lexi so hi ku yi hundza hi ya ka tshinya vanhu swi na i tinghenerisini ka beef leyi because na yena same day kahlekahle ku sungule hi a posta ni bayise hi tiawara la so a hi fike hi vona tshinya vantshwa of course a fa kombisa ku hi ti 1 ta October Dr. Story i ta va a yime so a hlamala Benny Mayengani the president okay a fika vekela xipopani xexi ka kwalano endzeni ku xipopani i yixi xexiwa kahlekahle what is this ni swi ti animal me nkarhi wun'wana swi ni bayisisa or mangovo i yixi what is this what's this animal very squirrel lexa squirrel le ku chingeni ku ani maswo ku devula swo karhi lexa squirrel lexa xa squirrel kambe squirrel I think xa tikomba okay ya squirrel okay a ku le tshinya mthwa e le ku deleleni tani swi mi swi vona ku ku endleka yini ka image yaleyo a ni na ze ni la ku analyze nchumu we can all see na ku Dr. Story a yi respondini la let me see a yi respondini a yi fike yi kombisa Benny Mayengani yi ku munhu yaloye a nga kona studio i busy hi boxing okay hayi delela ngo tshinya vantshwa a xi n'wi patsa Dr. Story na a fakiwa ka beef i le ku deleleni i cinci swo swi ndlaku mara tshinya vanhu then se hi ya ka sayiti ra hala ka murangaphandle a va ha ri ku yi grilleni yi fike yi vekela this video clip a already a hi vekeleni loko yi kha yi trainer and stuff like that so no hlamala Dr. Story yi fika yi tsala laha ni ka comments laha yi fika yi kombisa ku swi lava mi famba na 5 liter ya mati hi maseve hi ta kota ku mi phuphutela loko mi tshika mi ti tiva okay and then Benny Mayengani road loko ni hete yena ku laveka mangovo mani na confidence ya murangaphandle le va ta yi namula leyi unless yo tweriwa vhele tanihi swi nga exhibition and stuff like that a ku ri beef ya Dr. Story vhele a yi fikini no vona murangaphandle na yi fika yi posta xipopani lexiya yi fika yi kombisa ku hi mina mithondolo vanhu as you can see so kahle ka video leyi kahle a ku namuleteliwa yona Benny Mayengani Dr. Story a ni zangi ni vona Benny Mayengani a va respondini a ku teriwa yena and stuff like that ni sure ku na la yi ta tlhelisala yi commenta swin'wana ku se hi le ku update and stuff like that maybe ta swi update next and stuff like that so hi leswo hayi 1 October around the corner se ku lo sala 2 weeks lori vhiki se ra hela loko ku sala 2 weeks hi ku 1-2 ivi hi fa hi fikini ku ta kha ku hisa wa vunharhu Everything I do, my baby, I'm doing for you. When I go shopping, I go buy things for you. When I go shopping, I go buy things for you. I thought you, baby, I go been there for you. I thought you, baby, I go been there for you. Mama, Papa, they wanna see you, baby. Mama, Papa, they wanna see you, baby. This thing is serious. Trust me, baby. This thing is serious. Trust me, baby. When I go shopping, I go buy things for you. When I go shopping, I go buy things for you. Everything I do, my baby, I'm doing for you.